Ni pibaro kibapet masngap ya kene ka video ni nakaliang jogani Mustain Sport Social and Cultural Club ni wan ban pensno shipi kipat ba kajingi le kai final jong ka open dual knockout football tournament 8,000 arsan 8,000 arpunreu hakaba ka total cash prize kalau lailak tingka nginta perlo ka final haka pratrek ubrai April 8,000 arpunreu nadu ka por CBJ janmet te kumta ngi khot ngi weri pi baro ki pai wi football jong ka dong ka than jungi bat jong ka jalahi bro ko wei ba pinwan ban ai ka jing kushan ban sakhi ya ka te ka jing le kai final haka ba ki artli ki tem ki ba khlain bar barat ba kata ke evergreen nanti nanong ba Shillong East Khasil district kata Hermadan bani aireng persia ya ka Maujai FC na Southwest Khasil baro kini ki artli ki tem ki bala perkrep ha jara ki jong ki player banwanra ki player ki bakansai bar ki batibet ba ki bajuele kai ki ailik bar ki bajuele kai ha ka Shillong Premier League te kumta pa ba sa chiten ni khot ni veri bibaro ban pinchim ya kane ka jing pusgo ka jungi ba pinwan ban toy banwan ban ai ka jing kristian ban sakhi lagi jong hikmat ya ka jing ele kai ha ka te ka singi ka basalong ha ka pratre ko na April 8,000 arpunreu na do ka por CBJ janmet bat ka pai tiket la ka bayrung nak mentra jopi ki pai ba kan long tang praporika marwei krang bangin yo ban buria ki jing rut jing step tingina pen keu khendiat ya ka bayrung ka bai pekai na mentra jopi ki pai ba te yes sha lang ban ni ya te stom ban ni nak mentra ka jing mentoi krang ba ni na kalian ka di Mustain Sport Social and Cultural Club ni nang la ban penlong ye ki tournament ki ba per te kublai shibuni pi baro pai ba ki basngap berbapai jaga ne ke video nginte ya kendo ak pratek bune April 8,000 punreu Hamadan New Mustain nado ke por CBJ janmet kublai shejar go yapi ya katai kasni final football kum ke jing pensit pensingan ya katai ka final football ha pratek kin sadon ki jingele kai lane kin sadon ki entertain kum kinong shak kinong ruai yang sawanra ye ki kena samla don sap jong mereka kan Mustain ba pau ba ingin perlong ro ya kala kidro ka bahaya bah ketika sengi tina kebenta kene kala kidro ka bala punya ida kan Mustain Sport Social and Cultural Club ka first prize kedai daga brand new Alto Keten New Gen kada pimtra ya kedai ka kali Alto pila man sim na kapisa lailak tingka kebaa kanlong silak tingka kebalai kanlong silak tingka bat keba sa kanlong arpo hajar tingka kebai tiket nak kementa kala kidro kadai lai spa tingka tiket bat san spa arteli nak kementa gitu ki bakwa man kit online ru pila on phone yang i kinong penyat ha kita ki nambar ki bagi lembu ha kena ke screen bat ya kaya ya kebandi ki tiket lagi dro ngindi be tang ha ketai kesni pratarek nado kapor men step bat ya kapor bat penyelek kaya kala kidro kanlong hi ha ka pratarek hadin bala kutno ka jingelek kaya football final de na kamenta ginong job ngin aipor 10 minit banwan sim ya ki price digitu ki bala ke tiket pila bandon be hajan katai ka jaka madan football New Mustain bat ba pinwan sim apo 10 minit bala lese pinwan sim hapo 10 minit pila klemon sim hapo 10 minit nahaban penyelek kai ngi kena penyat ngala rai ban penyelek kai be dagaway tena benta ka yaki price baro nado ka kali kipisa ngi haban bu lupa ha ka New Mustain Sport Club knang ba pigi pai ba kinlong gajing syania yang ngi kena penyat bat kapisa kala don lupa ba ringkat ya ka cash prize jong ka final football ngen bu lupa ringkat ki prize pisa jong kala kidoro ngen bu lupa tena kebenta kene kala kidoro ngi aware ni khot ep bana shimenta we na doke reurang ba ki ramba ki long kemi ki long kpa ki sama ke kai bat shinrang banwan shimenta ya kene kala kidoro te ngi khot ngi wari pi nak benta kene ke final kumbala benar presiden benda ba gajing le kai final kanong ka por sibaje hapadang ke Evergreen FC nang tay na po East Khasil district kan ikon persya ya ka Maujai na po Southwest Khasil district kublai shibun